Dobrodošli. Danas vas vodimo u predivan penthouse na još ljepšoj lokaciji, trenutno najtraženijoj u Zagrebu, Vrbani 3. Željela bih vam pokazati jedinstvenu Smegovu kuhinju u modernoj ekru boji. Posebnost ovog stana je velika walk-in garderoba, san svake žene. Ovaj luksuzni penthouse nalazi se u zgradi na kraju Slijepe ulice, odmah do velike livade koja spaja zgradu i Jadransko šetalište, čime je zaštićeno od buke i prometa.